Dobro jutro, kao što ste vidjeli, zatvorila sam nagradnu igru jer je trajala do 8 sati. Poredat ću si komentare po vremenu i provjeriti još jednom da li su ispunjeni uvjeti. I zatim ću izvući dobitnicu. Molim dragu Dubravku samo da drugi put ostavi prezime, jer se ovaj drugi komentar vidi. Pa eto, i Valentinu također molim da drugi put ostavi prezime, jer nije prema pravilima, pa nažalost ne mogu priznati komentar. Mislim ne bi bilo ok prema drugim curama, jer se tako može igrati s par profila, pa čisto da bude prema svima pošteno. Pa hajmo onda po redu da si ja to provjerim i idemo vas izvući. Uglavnom, drage cure, sve ste mi tu. Idemo jedan random. Sad ćemo ovako ceo. Tu ćemo mi vas ubaciti. Da, Kuki, može sve, Kuki. List. Evo ga, drage cure, sretno. Sve ste tu uglavnom. Randomize. Ajde. Čestitam Sanda Novak Peršun. Baš mi je drago. Ovo je mama dvoje prekrasne djece. Ajde, odlično. Čestitam, Sanda. Uglavnom, kao što ste vidjeli, Sanda je dobila adventski kalendar. Cijeli. Trenutno je 8:13. U 8 sam zaključila nagradnu igru. Nedjelja je, zato me ne gledate jer sam se tek digla. Nisam se ni počešljala, samo da što prije izvučem dobitnicu i sad idem popiti lijepo kavu. A vi, drage cure, ovaj tjedan vas čeka vlog i čeka vas najava Vlogmaxa. Tako da vidite princip na koji ćemo raditi ove godine i družiti se za blagdane. Tako da uživajte u nedjelji i vidimo se!